Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakasiguraduan no isulat karikya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated detalye. Din kaya katamong seat number, pakapaskil la po, king lalam darin kaya katamong luklukan. Dacal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Presided Manansala, Chito and Teco Campo family, Marvin and May Banting family, Apong Bising Pinlaken family, Waldorf and Rosal family, Cherry and Remy Olalia for their wedding anniversary, Edney and Mandy Bognot for their wedding anniversary, Lou Between, Gina Grabarski, Milet Between, Florentina Alvis, Adriar David, Zenaida David, para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, dari David Gavin Matilla, Alicia Hart Bognot, Ponciano Bognot, Monica Mendoza,
Jovin Balatbat, Pauline Celso, para king physical ampong spiritual pamisalamat ng apong Pio and imang auring between and family. Para king kapaldan pamikatawan ampong spiritual ng Carlos Galwan, Ansi Javier, Arnold Pinlac, Rosine David. Para king kayadananda at pamantabe ng banal espiritu daring pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Jonah and D.P. Brar, Chilin Celso, Gladys and Claire Cochon, Olivia and Jennifer Balatbat and families, Arnold and Fel Bitug and family, Henry and Dr. Chemelin Gueco and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Mr. and Mrs. Brian De Mata, Ding Aida Machu Marcelo, Rolando Rengel Jr., Miguel Rengel, Lucas Miguel Renger, Che Kamaya, para king malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena OCD, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Ashley Maria Kalingo Boyle, Joyce Belicario, Jasper Nathan and Jaspin Belicario, Emma Tamares, Felipe Buan Jr., Emmanuel Buan, Arnel Buan, Edgardo Santos, Dr. Annabel Yusuico, Oliver Andrade and family, Leonard Gregory Alvarez, Amado Cruz, Hildo Manalo, Emerson Gonzaga, Araceli Marimla, ganakantala naman ding kaluguran tamong may yango na biye, lalong-lalo ni Bishop Oscar Cruz, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Libardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosbe Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquino Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Teresita Wilkerson, Chani Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josefina de Choco Tolentino, Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yao Bungkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chow, Simeona, Corazon, Zenaida, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Manuel Meneses, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Lourdes Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Juanita Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Eloy Antonio, Venaventuro Cruz, Misael Presas, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernanda Camaya, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Soul Nearest the Gates of Heaven, Ku Tessie, Ku Chamsim, Baby Estrella Ku, Francisco Anthony Neo Fortaliza, Serafin Mateo Yang, Yuso Tio, Fortificacion Sukayan, Willie Yu, Josefina Cruz, Sia Libeng, Librado Sikat, Heraclio Kayanan, Francisco Sun, Flora Sun, Milan Magtoto, Antonio Gomez Dizon, Corazon Melo, Milo Melo, Carmen Rueda, Jeremias Kiambao, Regina Kiambao, Neil Kiambao, Antonio Elarmo, Concordia Ado, Florentina Batanga, Felix Austria, Frances Mary Malig, Mirla Pablo, Nicolas Maria, Concepcion Alma, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Leocardia Bermudo, Andres Zamora, Rufina Zamora, Rodolfo Lau, Lorenza Manguera,
Romeo Bacani, Roberto Almoneda, Rafael Miranda, Luciano Isabel, Jaime Asistin, Attorney Jose Feliciano, Ponciano Feliciano, Attorney Angela Paras, Frederick Calajao, Sel Timbol, pangadaytala ring sablang kaladwa, lalo-lalo na ring mangailangan, king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Elmer D. Magat. Lubos keng akilala ing kakong panaligan, apepiho ko king yo ing makatuliran ayukum, at balo ko king agyunang ingatan ang penibala na kanako hangga king katatawyan ayaldo. King lagyuning ipam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At yaka ang temorin. Pagmasusyan tayo po ngeni at pagselebran, ing kapiesta ning Pamagbayu o ing conversion ng San Pablo. Dating makasalanan uling paparusane ing Santa Iglesia at ding miyembro na niti, dapat akilala ni Kristo at mayaw siya, ban maging apostol, talapamalita, ning lugod at kaligtasan ng Diyos karing sablang bansa. Ganakantalang eni ding kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Ika ing memili kang Pablo, ban maging talasuyo mo karing pagano, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ika ing Jesus ning Nazaret, ami bayulub kang Pablo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ika ing mitubod karing ke kang apostol, bani panaral de ing maya pabalita karing sablang tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos ang mayupayang tatu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Likaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapang karing taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapang karing taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, halining banwa, Diyos ipangmayupaya, sasamban pasalamatan, para malanda ka. Sasamban pasalamatan, para malanda ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapang karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ti rume ing ebanghelyo king mabilugayato,
kapamilataning pamanaral ng San Pablo Apostol, ikesa ng magmasusi, kaniting konbersyon aking kasalpantayanan, ato kian miya king pamanatad ng patutu, king kekang katutuan. Iti yang adwan mi king kapamilataning ginoming Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibye at magarikambemot ning banal Espiritu, metong mo king pangadyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat ting apostol. Pablo sinabi na karing tao, metong kong Hudyo, mi bait ko king Tarso ning Cilicia, dapat Maragul keke ti Jerusalem, at meging estudyante na akong Gamaliel. Dinalan ko king maigpit a pamagsane king batas daring kekatamong pipumpunan, at meging tapat ko king Diyos, antimonong makanano kayong tapat, ikayong atsyongye ni Keti. Ligalig kulo at pemate ring taong tutunton king dala na iti. Pindakap kulo, babae at lalaki, at pepasukol. Ing matas a saserdote at ing kabilugan a konseho, apatunayan da king manyabi kong katutuan. Tinanggap kong kasulatan karela para karing kapatada Hudyo karin Damasco, inyami paras ko karin, ban pandakpan ko la ring taong deti, at ibalik ko lang makagapos keti Jerusalem, balang mga parusan. Kabang maglakbe ko at milalapit na karin Damasco, bandang kaugtuan aldo, ing metong amas lagasala, iba't banwa, kinislap bigla, king makapadurot kanako. Menabo ko king gabon, at dimdam king metong asiwala. Nga nang magsalita ka na ako, Saulo, Saulo, bakit liligaligan mo ko? Ninuwi ka, Ginoo. Nga akong kinutang, ako'y Jesus ning Nazaret, ako'y kekang liligaligan, nga nang may kibat ka na ako. Ikit daring taong kayabe ko ing sala, dapat era dimdam ing siwala, nitang magsalita ka na ako. Kitang ko pa, naning sukat kong daptan Ginoo, nga naning Ginoo ka na ako. Mibangon ka at malawos kang lungub Damasco, at karin sa biyandake ka ing sablang tela ganing Diyos para daptan mo. May bulag ko king mas lagasala, inya tinayid da ko gamat ding kayabe ko, at tikira kong linob Damasco. Ating meto nga taong milagwan Ananias, metong yang taong relihiyoso at tutupad king kiyakatamong batas at tutureng gagalangan ding sablang Hudyo amanoknangan karin Damasco. Pintala na ako at lepitan, kapatada Saulo, manakit kang pasibayo, at kanita mo rin menakit kong pasibayo, at linawe ko kaya, nga nakanako. Ing Diyos daring kaya katamong pipumpunan, pinili na kang makakilala king kayang kaburyan. Makakit king banal ng talasuyo, at damdaman meng magsalita king sarili ng siwala. Uling maging metong kang talapatutuna, ban ipamalita mo karing sablang tao, ing kaya kang ikit at dimdam. Inyangini nanuping panayan mo, mibangon ka at pabinyag, at mawas laring kaya kang kasalanan king kapamila taning pamanyaws mi, king kayang lagyo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryanyesa, puryanye ikayong sablang tao, keti king yato. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita. Uling maragul ing lugod na kekatangan, at ing kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ako ing mimili kaya kayong iba't kingyato nga naning Ginoo, banlungwal at pasimunga karing bungang manatili. Hallelujah! 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 Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka antemoren, pamamas sa aking mayap a balita at pagkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. Pakit siya Jesus karing 12 at ngana sina Vicarela. Munta kayo king mabilugayato at panaralye ing maya pabalita karing sablang tao. Ing ninumang manuwala at pabinyag niligtas siya. Dapot ing ninumang maniwala ni parusan niya. Karetang maniwala mayakit lareting mayupayang tanda, king lagyu ko makapalwalang demonyo, makapanya bilang aliwang amano, agyang talnan dalaring ubingan, o makainom lang lason, elan umano balang, itumpak dalaring gamat da karing masakit, at deti kumayap la. Ing mayap ng balita, ing kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Good morning po, maya payabak kaya kayungan. Pagmasusyan tayo pingeni, ing conversion of St. Paul, o ba't conversion niya, Pamagbayu. Kalupan na ning sinabi tamo king umpisa ning misa, Pablo, ing lagyo na dati Saulo, Saul, S-A-U-L. Dati ang persecutor of the church, iya mismo, anting dindamtamo king dapat ding apostol, iya mismo kukwento na sa sabyana nung makananuyang migbayo, nung makananuneng minunang akilala at dimdam ing Ginong Jesus. Papuntaya Damasco, banmandakap, karing Kristiyano, papasukol nala, papapateno ring aliwa, at kabang papuntaya ka rin, malapit niya mo, may nakit siyang makasilo, sala, at may karamdam niyang boses, Saulo, Saulo, o ba't liligaligan mo ko? May nabuyaking kayang kabayo. Ninuwi ka, ngana, who are you, sir? Ninuwi ka, Ginoo. Ako'y Kristo, ako'y Jesus ning Nazaret, at ako'y liligaligan mo. At manibat na kanita is Pablo o Saulo, meging Pablo ya, meging apostol ya karing pagano, ya ing may mamunta karing miyayaliwang lugal, bang kanita panaral ni Jesus. At o tapong darandaman talaret ang sulat ng San Pablo, karing tao Corinto, karing tao Efeso, karing tao Thessalonica, karing tao Filipos. Deni po Christian communities lang tinatag ng San Pablo. Ela dating maniwala king Diyos, dapat king kayang pamanaral, meniwala la king Ginong Jesus. Anyapin po, kita mo man, we are being called to conversion every day. Itang everyday transformation tamo. Makanano yay na naman siguro kalupang San Pablo, we have to have or do a 180 degrees turn na itang Pamagbayu king biye. Uling maniwala ko po, eta naman mo tantong makasalanan neko. Eta naman mo talagang marokataw. Although we recognize at kikilalanan tamo, may kakasalatangan, makasalanan tangan.
So conversion or transformation on our part would simply mean being the best of what we can be. Nung maganaka ka ngeni, mas maging maganaka ka po. Nung mapamiye ka ngeni, mas maging mapamiye ka po. Nung mapangadi ka ngeni, mas maging mapangadi ka pa. O ito, kaya katamong conversion, that we become a better person every day, every moment of our life. At gustong agawa tayo ito, gagampanan tamo, itang sinabi tamo king dalita pakibat, ampon ing inutos na penabilin ning Ginoo karing kayang apostol, munta kayo king mabilog ayato, at ipanaralye ing mayop a balita. Manalangin tamo ngini king Diyos, ban pagkaluba na katang sala, pamisan metong at ting sablang pamangailangan tamo. Nga tamong sumabi kayo, Ginoo, ipagkalugmuke kami ing debosyon ng San Pablo. Ginoo, ipagkalugmo kaya kami ing debosyon ng San Pablo. Para karing komunidad kristyanang ating epam kaintindi, duda o sigalot, alutas do sana kapamilya taning lalong tapat a pamanarap king upaya at sala ng Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalugmo kaya kami ing debosyon ng San Pablo. Para karing dakal akayanakan alalaki at babaying awsa ng Jesus, lantaran de sanang tukyan at ipasyag de ing kayang mayap abalita, kambening upaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalugmo kaya kami ing debosyon ng San Pablo. Para karing milyon-milyon adaranas pangadistsero o gera, sakit o takot, manano na sanang dingdakal at taong mayap alub, iatad da karela ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalugmo kaya kami ing debosyon ng San Pablo. Para karing pamuntok ning iglesia at ding gobyerno amamit bit Maragul a upaya, dinano ngan sanang inspirasyon ning ebanghelyo ng Jesus, ban pisan metong doring sablang tao at bansa king kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalugmo kaya kami ing debosyon ng San Pablo. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo ring siwala ning kekang balayan, ameyagyag king siwala ning kekang anak. Pakibatan mo sana ring kekaming panalangin, kapamilatana mo ring Kristong Ginumi. Amen. Mipuri ka ginong Diyos, ning meto sikluban ulining kekang kaya pantinggap miyo, iting tinape adarawal mi keka, tinapeng bunga ning gabon at pipagala ning tao, ban para ke kami magawang tinape ning biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos, ning meto sikluban ulining kekang kaya pantinggap miyo, iting alak adarawon mi keka, alak ay bat ka ring ubas at pipagala ning tao, para ke kami maging inumaning kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamong dawon, matanggap larapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuret kaligay ni kayang lagyo, king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O
Oy paming miglalang ing espiritu mong sinaw kang San Pablo, apostol, bani panaral ning ke kang upaya at ligaya, katngwa na kesana king sala ning kasalpantayanan, kabang pagmasusyan miya iting banal a Eucharistia. Tiadwan mi kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antemoren, iyat na yulading pusuyo, makayat na ano king Ginoo, pasalamatan tayo ing ginwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunipin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alangang gat lubos mayupaya, kapamilatanang Hesu Kristong ginumi, ika ingalanganggang pastol, aparating mamantabe at lilingap king kekang kawan, kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gewa mong pastol ning kawan, ban makirake, king obra ning kekang anak, at ibat king kabilyan da karin banwa, patnubayan da kepa, ngening kasalukuyan. Ulinita kang bering sablang koro ding anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya ngaming kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, mipnuya ing banwa, mipnuya ing yatu, king kekang ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Noning daratang, king lagyan ing Ginoo, nuanya. Noning daratang, king lagyan ing Ginoo, nuanya. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Tunay kapin banal oy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Bayo yami dawon ko sang king pamaylas at kamatayan, kinuwani ing tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ni at binyene karing kayong disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iti ingkanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinwaning kalis pasabayang pepasalamat kekat. Binyan iti karing kayong disipulo at nga na tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Patang kakanan miya iting tinape, patang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasyam,
ang gana, king datang ka, king ket kang ligaya. Inyangin ni gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawan mi akeka iting tinapya ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba mi namang pagamuha mo, di kaming ansanang nisulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami yanting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato. Ban mi ganap yu king lugod, kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Di Pasiano at Florentino, kaya kaming obispo, ding ka kong kapatadapari, lalong-lalo na yamong Noli, among Mark at among Marvin. Ganakan mula naman, ding kaya kaming kapatad, amag masusi, king karelang kebaitan, king aldongeni, pasalamat kaya ka, lalong-lalo na Jobin, ampon i ati Poling. Ganakan mula din kaya kaming kapatad, amaya mo biye, tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan at gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kambe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kaya benang San Jose ing esposo na, kaya benang San Pablo ding apostol at ting sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panawon purian dakat paligayan, kapamilatanang Jesukristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambena at kayo, ipang mayupayang tutukagong ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen, amen. Antimong anak ning Diyos, manalangin tamo king malugoday pa. Ipami ayat banwa, nisambanying lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, may pamintuan nin loob mo, kaya sulip ante banwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibiyam kaya kami king aldongeni, ampon ni patawad mo kaya kami din salam mi kaya ka. Anting pamamama, tawad mi ka rin mi kasala kaya kami, mangay mo kaya paisaw kaya tukso, nunay kapos mo kami king marok. Ikabos mo kami pinogino king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka inkayarian, ating kayo pa yan, at iligaya, manggaman, king alananggon. O ginuming Jesucristo, as sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatiling parati, kaya kayo man. At kaya ka antimoren. Bakit tangini, mikakametong tamo, king kapayapan. Kordero ning Diyos, Nilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyam kaya kami ing kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ning yato, mapalad tamong mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikas mga manong kumayap na ako.
ing katawan ng Kristo. Amen. Paga na kami po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yu. Para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat laring palad o gamat. Para karetang tanggap, malyari tapong luklok o siklod king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Mabibiya ko, king kasalpantayanan ko, king anak ning Diyos, alinugod ka na ko, at midawong king kayang sarili, alang-alang ka na ko. In one ay Apostol Pablo, king lugod, para karing anggang komunidad, ingkekang talasal pantayo. Mananunasanang ing sakramentong tinggap mi, sesen na karing pusumi, ing lugod ng San Pablo, king kekang balayan. Itiadwan mi, king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Please kneel for the Oratio Imperata. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Grant us the gift of contrition, that we may be sorry with the sorrow of love for all our sins and the sins of humankind throughout the ages. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need.
We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Ingino manatiliya kay kayo, At yaka antemoren. para tinakong ang bendisyon ng Diyos sa mayupaya din kay kayong pamilya, ing Iba at ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Happy birthday po, Ate Pauling. Joven, happy birthday. Joven po, yapin ng kaya katawang secretary. Ate Paul, kapatid na yung among Noli. Data po nga ganaganang mag-birthday. God bless you po. At kaya kayo nga Dacal, salamat. Umetana, King Kapayapan. Salamat, King Diyos. Para po apanatilyan tamo ingustong laut king bawat metong at metong. Pakisabi mi pong manatili tamo karing pwesto at panayan tala ring asherets. Ituruda po kaya katamong istong dalanan palwal king kaya katang Pisamban. Paga na kami po na etala kakalingwan babaldog ding forms king kaun ang makakabit lele daring pasbol. Dakal pong salamat. Sigla ng